Uwe no tuba kuthawatanite na batu kan kuwate ni Nteto chia Weru Thaa Mugwanja leta kishele chia mweri wa Januari 2024 bitawa MUTEMBEI Edward pithenge kumenyithia yara ya kire metha yeto ya Nteto. Tukambiria ngwataniro ya enemba na mikawa ntere chia Tharaka bugwite kire mambura ya Disemba bationete biashara ya miaka ya ukabere kulukira mukadite wo borone untubo wite kongarama yotura ntubo bingi batiromba wiki nyekire nyumba ichi kinero nende bakuromba thirikari kuinika ngarama yoturo mwaka yukenda biashara chio ichokanira Paul Wakabithi ayana ripotie. Kiri nyambura chethigo nkona kugarura mwangacha hindi wichi umbite kuringa anene mono wa biashara pa mahoteli. The last year and this year is the worst. But unfortunately this year, this holiday, vacation, December 2023, it has been very, very bad for us. Kinyato tiko mewato kaomba kinyakole Nteto. No, during the December holiday, tudukagia the best and hospitality kada baba kuwado guest. If you look at the compound, tutina more than 3 guests. Being on holiday, go to expect with this place even there you urete mono, lakini 3 guests sireku, or 3 bookings to nacho. Kwa this year has been very bad. Gakuringana na mukadigiti wa biashara ba mahoteli ntere cha Tharaka Dr. Marciano Mutiga. Cheka I think the reason kana gitumike kenene ni ati antu batina mbecha. Utire mbecha siri in circulation. Na usually antu bana mbechi nini badia bakauda manto mara lazima marudhike no tutamwana yemo mwankadi hospitali no mwankabare bisi no mwankaba gure irio bya kurea kumbecha se kuthi for leisure baya kuthi kujiburudisha ikanyia na antu bakada utweka bakadi mahoteli iromba rya ukiri thirikari kuria kana bombeka fuel prices to be reviewed na muno inayitawa power electricity. The amount of money we pay here monthly stima actually it's like stima tukudokomera tire ingitumbe kuchokia mbecha bebukonie mwananchi nikaenda kinyamtu akitura maisha make onage kanya kuthigo kunogoka. But if we continue like that itaka antu watakiomba kwethia bana pesa cia kunogoka. Reporter Weru TV kumantere cha Tharaka Bitu Paul Wakabithi. MC Wantima West Patrick Ntororo na bwithitie kiatho kia gukiria mbeo mbithikire wondiewe akiwa mbesi atumrite ne shemuko yawe na onto MC ende batiro mbetsa tia gukiria murandi onto ayo ne governor Meru Kawira Mwangaza engiri 20 MC enda Glass Mote anora ware MC o municipality Elias Murega bameneretie governor Kawira na onto bakwathula MC kire mirandi bakiwa kire budget ya mwaka yo 2024-2025 bakilokia budget ya kuweta mirandi kenda MC baraka kuthinika kumania na washe mirandi kire wondi chio atu na ro twina kiriro muno onto bakuya kwithirwa tuigeria gutethia antu babethi ini nande kwi muntu kari gonto tu kuthogania muntu mwithe atibati kwithura etura ndiguru ne muntu mwithe atibati kwithura gita sauti yewe na twirikana gikugia mutano mwe sniper ora withiritwe mu youth na ora rikirie kuragwa enya nandi to call twi antu babethi to kuria justice negitike bara ba muraire bara ba mwitire bara ba muthithirie kitendo bire bionde ba muthithirie bio nyama tukoromba ati thirikari ijukie na haraka muno itagarira kugwata antu na kubathitanga ando tutemba gukira mugongo jo antu babethi ukijuraga amonga na aro tutona governor nyaki organize football tournament ile itwire ku organize ne kenda ana beto babethi kana ndakachie tu na ari beto bomba kwa trist kana talent ya chumba kwa spotted batwi JMCS ituratirwe kanya kana governor rajukirie mbeche iri batalite kuthwa gekinya mashinani uganoe wengo kumenya mashinani mashinani yara kuga na kumenya atumba kuja jaja organize a tournament kana a youth day ire gatethia youth baba ande oni gukurukira private partnership kana achore na endibo bwega barabonete ibwaga tukiri mugongo jo antu babethi twatirimana na twarikania ati naro tuketha twina antu kwije through the Ntururu Foundation na achore bange ati ayuthi bombe go showcase their talent tukuga ibwega no ntubwa eshimiwa MCAs barabendrete guchitaniria go support young talents cia youth betu na kinya kethera mantu jetu jangaratanire
na mbeca cionthe iria twaikirite ki sport go support talent cionthe tomba kumenya uria mantu ja kendrea nene Meru County kana uria tomba gwitumira nikenda tomba otethia na baba atukuga SMU bakuthina muno gwita kigina miukone yao nikenda bomba go support na baba no ntutiro tugakira ibatuthurire as youth na lazima to make sure whatever they are doing kana ke talent ira bena cio cikumba gukura kinya kethera Meru County government ite guturekeria mbeca iria babatere kwiba betumaira. This new year lazima members of county assembly Pedro deliberate cremanto zegie budget young people kethera just by the way but Pedro very keen kuona bagutenga enough resources cia kumba ku develop talent. Watu tuingwa ja county assembly Meru toto ya budget. Ake budget ile yete mwaka jojo twedithia gintu gita program budget nikenda tuka make sure antu ba bethi mbele che ikwalokitwa bwega igwikirwa ki department ire batarite nikenda ikomba kuja kubatethia na kethwa ku mbe chiro cia grant cia antu ba bethi kukurukia county government tuka make sure tutikira na tutimama kinyeja kwithirwa atuka watoja sniper batu tutekira antu betu batatetheka na batu kyo twathuriro na nyongo gitwinio tukabatetera monka muthia bagwate akiao na mbechi ichumbe kubakinyira so tutekira ke budget tukathithura kwagirite tutigira gavana na mbecha athugana ya narwa bamena na ntururu rojo bamena na nonge antu babethe bantimetu batitetheka. Eventually number one ku itemize all the budget bagekira mbecha tu bauge sport and youth ari ibauge three tournament cha talent imbecha frani na ikamberia tuko frani idire kagita frani every month za youth zegie youth and culture batenge becha frani na bauge ani idro deliberate na itemize lakini banenkanira brank zara mainge utebyo biendereaga itukumenya uma last year budget ira twathithirie twarume gwikira becha kwa ujumla tutekuga imbio chete kuthithia ciete department ya youth lakini kuthithia mbio na ne turenda kumenya this year tuka make sure na tukathia public participation nikenda tumba ku make sure ayuthi beto ba ku identify imbio yongo ba kwenda kimbanje tieje na twekira gintu kira gigethera kethera imantu jege sport tukaandika antu bantima west kana youth antima west mbeja cha sport ine ngiri magana jairi ka ngiri magana 5 na ikomba kwithwa chigita ngugi mtu eroterwa ngavana ka atiruterwa ngavana nikenda ayuthi beto bomba otetheka. Arito bakaraya basukuru ya primary ya kamiti ireri ntere chabore nibe yetiamana kubuithia kiatho kungura na ciari arito basukuru amwe na aturi kenda kwithira bakialula mwaka yumwero bakiarebo wite muroto yo niko yana wiriro kiri arito babethira bakiomba no turone na kinya bethira bechokia njara ria bomba na utorone bo. Babe nyuma yetu imbridge to vadithiria baba beo nyuma yetu batoto kuthithia bridge etawate na Kimeru ndaraja no kuigua arabu kathithia ate bakaunira tutikwenda gutiga ngap ate uningo kinya ninde komeisioro na araiko kariora gukari arabu ntikuria awojore ate ona antu aria mbokara naja tuitata tobo akorborona ni ana baba getaga rwongo bakejaga ana baba kathiuro kande gorone onde bakeja ne utokaromba tugweta socks tukiraga o baumagara gente goro yonde bageta bwega na bakeja bwega ngaya botharime ana beto bamwe bajojo twaromba gatukiuga ibwete rwongo na nande na arwa twira tukara biumete Nairobi biumete rwongo na bio tukinyira na tukujukia twe na nkatho tukiuga ngai wetu abutharime na aburugurire njira bwete bugire nkuruki o bwatharimwa bukare biana benu twina witikio bukare aciari ntere chiembe north ni baurite kuthomethia aritobo kana bawatwe na kururwa nthitango buni kuringana na mukariti wa njuri ntere Patrick Twasita nora waricibu antu nene njira ndikithia bakiwa bo batere kwithira bukibwithika kenda ukiri kithomo ntere unkuluki eberite aciari buni rurugai bomba kwithira bakenenkira na bono ntuti kintu kingi mwana bomba kwithira agiukira na kyo turone bwawe Nicola Chabari ena ribotie wana wende kuthoma
Mwanka athaino mantu marama ebiongo obia aciari ibaingi nibura ana abao bagacoka acukuru kwanjire tariki 8 na boba form 1 bakianjagiria tariki 15 untubura na boatongeria ari ochibugo tene wantu ambui twenjerandikithia na kinya mutongeri wanjuri ncheke wantere ino chegembe nothi twet Patrick Ntwachita bakuria aciari kira gitigire ndi no akutigira ana abao bakuthoma ukarea wike mono kuchukuru sheria yu ukawato mwana utoto na right yo kwa chukuru kikithomo ibyo twe thirikari turomerete na ibyo biromerie thirikari biu wakikisha mwana wenzi aite no ntobwo weru baruyu akuthoma utamanduni bwa mbere no mwanka ndiguru itembele na njire kithomo kuthomethia ana kile no baciarire ibwo utamanduni bwa tutongora cia utamanduni bayele utamanduni bayele metere yonde ya mawea ndikenda ndi yumba wita na mbere bu ni bu utamanduni bora ntongora cia yanda aero kanya utamanduni baya datu ni kulitangwe ke bitengo bionde bya kulema utegitengo no mutetera ciantu nikenda tukale kulitangwe witi na mbere uteminya kuonekana kiri community ogu kithiana wetete ati kinya mantu megie ntano ciana bari nuntu bakurukirwo ni gita wamwe no gubukimenyekana nginya thaino no abuthite na mbere na kuonekana akiuga mtura kagwatikana atanite mwana wake wa mwari no mwanka itagariro chirwe iguru riake ntano ciana bari irendesa wa muno ria ntano cia nthaka ira tanairwa na ranturene muntu nuntu antu kwe batendere otombo batari tano baukumio tombo boria animbi negwere muntu wethero ena thina kunyethereke muno kuota na mwari uti wethero ena thineu ni kabwetherwa kutuntu boya na antu bakerio borita na mantu amea nikenda bwangu kama antu ya nikenda na beto bari bakora boya waeta muntu weya kuwatikana atanete muno mwari no ntuka watu atanete muno mwari nikirai ukabungwa ukoekira muntu muno kio mwari ukabungwa uketikiria kweta kuroma kinya kuria nkima iwi itanete muno mwari ukabungwa bongoka watu Kumegebe North Western Class Chabare mwaka muthiru siasa ni ciumira ati ngavana wa Meru Kawira Mwangaza batike mwana munini wa mutuma Ntwethinkia na Nteto iraumira ati kinya mutuma nethirite chunwa ngari yawe nyuma ya mutuma ukira kwa Kaita nethira akiumira Weru nena utariri ati nethirite kulukira Kaita gakomu na kuwa batethirite bareke mwana kinya kwaranira na gavana ni kintu kithirite kina inya inene kumau siasa cia Meru ni ciaukire mukondo yongi mweru na kinya gavana Kawira arethira kingato ni mbunge ya kaunti ya Meru na nyuma ene haracokwa ni mbunge ya Senate mwandiki wetu Nteto Mario ni Karui na kwethira aitwo ni musibijwo siasa cia Meru cithirite cikari mpatho ati kangavana na munini wawe makarika 2023 Uri tariki 26 mweri wa 8 mwaka juju 2023 munini wa gavana mutuma Ntwethinkia na umire Weru na kulikithia ngutu cia turite na kariba kaunti ya Meru atena kunyamarwa ni munini wawe gavana Kawira Mwangaza woni ndekara ya kantetari relationship we na gavana Kambue kwaria uma tutere akwaria mutuma na tariria rono rwa Weru Nsamario akulukirite obicineu kumari kwa munini wa gavana kuria kubutirwo kwa ritingwe bawe na kinya kuria kumenyethwa misemanio ya obisi na raua ya uyonthe ni kaakiri aumiritie na utia gavana nontu ni baringirwe kura mwe akithwana cia aumbosensia indi manto ya thuka nkuluki mwanka kinya kwatwika utinkethi kana rwaria ati kobo bele nendede ata fix nte kumenya kethira kambatire cooperate ndenja ya thirikari kana ndendene ya thirikari as we talk now as we speak at this juncture of SARS barambatire kwithira nkiritanaeria na bongugi ofisi nekwa wambere ura wetere urobutirwe ni secretary okwa uwitwa Bahati na abutirwe ngugi wabairi ura wabuterwe ngugi ni driver ora ndandikite na tetha cia kinya ari deputy PA wa PA okwa tawe Paul Kamati na abuterwe ngugi
wabathatu ura retaitirwo office-ini kwa ni office administrator ura woni ni ngwanda ekirite office-ini kinya kethira ni permanent and pensionable but ndamuyukitie akari deployed office-ini ya deputy governor ari office administrator owetwa Nefat Kenyua Meme chairman official ntithirite nke ya informed the communication for quite some time for almost kuma mweri wa 5 ni ciaere cut off. Na nyuma ya kumbura mpatho atikawe na gavana tariki 17 mweri wa 9 athiatiba munini uyu wa gavana ni bonekanire wikirwa mpene no kinyithua kituone kia Boris kia maua bakiringanithwa na ngombera ya thinjirwe kiri musemano yo kolea yura gavana banganitie Nteresia Makiri ngaluko ya nja ya munini uyu wawe Nara mutuma airitanire kuliongera athiati bawe barabekiri mpene no kinyithwa kotini ya maua. Ndikwirwa kwi antu betu bako watwa inigembe ndaroka rukiri kwi ya kuona uma ni antu bari ko bako watwa nimbigire dene ya Maua police station na tukwithira ni mantha ka Kithumba ni Bawati na Kinyari inkwirwa ibochwa na ndia ya mutongeria kuwa ningo kashifu kana nitukureana ne karika ne karika ria tongeria betu baratwete kura kuinyilia ayuthi betu na njira ya kubekira makeses na njira ya kubekira cases ira twaigwa bathomerwa wirwa na ukotini ayantu bakuthitangwa bamwe bo nibo baetere kwinyangia kamera cia Weru TV na habari bangi lakini birabi kuona birabi kumenyekana na bira andiki Nteto baripotete na ke station ni ati antu baraba unangire kamera cio na ma radio ni antu ba murengo yo akawira mwangaza na ku thirikari na askari batibati gwita kwalula Nteto yu bakabwithia Nteto yu ai ni ati ba ni antu ba bange ibo baetere kuinyangia kamera iriku kamera hii akariba maua ni batonyanire na munini uyu wa gavana na kumuthiurunkia tauni ya maua bakimuina ciana kuwa niwe mutongeri okubwila kaunti ya Meru. Munini uyu wa gavana na wakili wawe ni bengiriwe ni maabisa ba borisi mwangakire obisi cia usunkuni cia Meru na kuthoywa ukonie musemani uyu ukolea yuraya wabwithikire Nteresia Makiri. Fortunately, kabla hata ya wao waitwa kuandika statement ama the principal offender aitwa mwenye nafikiri ni principal offender ni Murega Baishu na governor mwenyewe akuja aitwa kuandika statement tena tunaambiwa governor deputy governor akuje Meru. Tumekuja under escort kutoka Maua. In fact I can say we were under arrest, we were temporarily under arrest hata kama wakati nimedemonstrate wameanza kusema we were not under arrest, but in real sense tumekuja hapa tukiwa under arrest sababu tuliambiwa regional commissioner alisema escort both the lawyer and the deputy governor to Meru. Hatungeenda peke yetu, tulikuja na escort ya polisi. Kwa hivyo it tells you tulikuja hapa tukiwa nini? Tulikuwa tumeshikwa. Tulikuja hapa tukiwa mabusu. Na finally wakati tumetoka deputy governor ameambiwa amepewa free board. So free board unapewa wakati umeshikwa. Unaweza pea mtu kama umeshikwa? Kwa hivyo tulikuwa under arrest sababu deputy governor ametoka. So tumekuja tukaandika statement tukaulizwa ni nini tunajua kuhusu Okolea. Deputy governor hakupigiwa, hakuwa involved, hakuitwa, hakuambiwa tunakuja area yako hata kama tunakuja nyumbani. And then this is the kind of a person you are asking to write a statement on Okolea ama hiyo mkutano ulifanyika Sunday na hujaita mwenye alileta contrary to the security managers. So really we have protested, we have written as much as we know, tumeandika what we know is nothing. As far as Okolea is concerned, hakuna kitu tunajua. Hakuna kitu tunafanya nini? Sababu hatukuwa tumeitwa. Hakuwa ameitwa, alikuja kuona tukiwa breaking news like any other case. Meru County ni maombi tunahitaji. Tunahitaji maombi. Na hizo zote nimeandika to the relevant agencies and they are working on it. Kwa hivyo kwa ufupi hata tukishinda hapa kusema
tutasema na tuamukie kusema zile maozo, zile maovu, zile mambo ambayo haifai yenye inafanyika hapa katika kaunti letu la Meru. Kwa hivyo naomba wale ambao, all the players and especially wakubwa wetu, viongozi wa Meru, we need to come together and entertain this discussion about Meru kama community tunaenda wapi. Hiyo program hii inatumika kuharass MCA. Usipo toe the line kama member of County Assembly of Meru, my friend, okolea ikilandi kwako ni mauano. Ni mauano. And it's so unfortunate ya kwamba tumejikuta kwa hali kama hii kama Meru County. It's so unfortunate. Kwa hiyo okolea ndio wanahabari waliumwa mangumi, ndugu yangu, na vyombo vya habari zikaharibiwa. Sasa hii okolea inasaidia aje? Si wanahabari, si viongozi wa Meru, si religious organizations, si mama wazee wanakanyango. Hata nimechoka kuongea. Asante. Mpatho atiatika munini uyu wa ngavana na munene wawe sio sasa mutumana andikire mbunge kaunti ya Meru barua aitariria kuinyilika kwawe na obisi yawe rungu rwa ngavana na kuri tariki 30 mweri wa kenda na kinyire mbere ya kamiti ya mbunge ya kaunti ya Meru irerungamirite Kyoto neo Justice and Legal Affairs Committee. Madam Chair and the honorable members. Kenda utariria na njira indaya kiriro kiawe kiruriti bwawe bwangui. Governor, as the CEO of this government, myself as the deputy, all the CCs, all the chief officers, all the sub-county administrators, all the ward administrators and town administrators. From the one for the executive that we are there with governor, CECs, and chief officers, and county secretary, and chief of staff, I was removed by the chief of staff after lengthy communication that Mama Governor, you'll see the evidence is here, together with my junior staff, castigating me, Mama Governor victimizing me, insulting me, vilifying me, bullying me in front of and in fact encouraging and promoting my juniors also to follow suit. And at the end of that communication, I think I can confirm that I've been quite hardy on this journey, because in all those communications, I never responded to none of them. Gavana Kawira wamwe na bamwe ba mawaziri bawe baiwitwo ni kamiti ya JLAC ni baremirwo ni wikinya na burabu athiatirire ni MC ukaranga Kawira kiri seneti ya yairi. Na nontu Gavana Kawira nonokire MP cia seneti na aracoka itine ringiri akareta ngwataniro kiri munini wawe mutuma twethingia na kinya umucokire Kyoto kiawe kana no kampatho izi na muthutira yo siasa yoeta na mbere. Marion Karugi wa Kinywa, Weru TV, makarika ya 2023. We Marion, ni kumakini tutuno tukuona kanya kambere gakono kweta kuraya chokereta na Nteto nkuluki.
Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited adonde kiba mituka de tunege tumero nande bakureterete Afya Plus mutujo nkima jongeri vitamin na minerals ya kuguna mwiri waku nankimere na shamaja boibo ikinyenduke ne kana supermarket rere ya kwena agwe wigurire mutujo nkima jo Afya Plus umadrenja ya kuwinge yegekeno Kima moriore eje nande ne odi gonko. Merry Christmas and a Happy New Year. Our Afya, our pride. Digongo, nebukongo era. Rikana bange na mutujua Afya Plus. Ho, 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 ho. Merry Christmas. Happy New Year, out with the old, in with the new. My name is Azia Nasenya, also known as Cecilia from Pink Ladies. Red Brenda, and I'm playing the role of Stephanie. Pascal Tukodi, and I play Charles on Pink Ladies. And I want to wish you the very best this year. May this new year bring you new opportunities, new goals, Banaka, Barak, new success. And may all your dreams come true. And I wish you all the best in 2024. I do pray that this year all your dreams manifest. Happy New Year. A Happy New Year. Tunawapenda nyote. Keep it locked on Pink Ladies. Continue checking Pink Ladies on StarTimes. Have an amazing 2024. Why Meru Heights Luxury Apartment? Experience the world of Meru people like a local. Stay in a home, not a hotel. Whether a single, a couple, a family, or friends, Meru Heights will provide it all in a nutshell. Set within a walking distance from Meru Town and the Greenwood City, you can experience Meru beautiful sceneries, facilities and services as you live in a luxury apartment surrounded by evergreen scenery. It's strategically located 1 kilometer from Getembene on Kaderi Gedongo Road and along the bypass. At Meru Heights Apartment, you are assured of sufficient clean water, 24/7 security, spacious parking, and an ample outdoor space with an aroma of different flowers that leaves you more relaxed. We have well-furnished 3-bedroom self-contained ensuite with a natural surrounding that gives you a cool breeze, fresh air, and a skyline view of Mount Kenya and Nyambene Ridges. Call us on 0748 663 210 or email us info@meruheights.com. Meru Heights, the home of your unmatched comfort. Hii Krisi GoTV Stream iko mkononi. Shows zinashika, raha ya kila mtu. Relax, kila kitu iko. Movies za ile mudu nadai. Series ziko na edge of the seat action. Na maestro wote una like. Mechi yako na sports action yote. Na watoije hata wao hawajawachwa nyuma. Wacha enjoyment izidi hii holiday na GoTV. GoTV Stream available from 1st December for all active customers. Are you ready to take the first step towards an exciting future after KCSE? At Jordan College of Technology, we are a community of dreamers, thinkers, innovators, and achievers. We train over 100 government-approved technical, medical, hospitality, and business courses in diploma, certificate, CBET, short courses, and driving. Our world-class campus offers a variety of co-curricular activities, state-of-the-art facilities, and lifelong networks beyond academics. Apply today for our ongoing January 2024 intake and turn your dream into a reality. Visit us at our new ultra-modern campus, Jordan Towers, Elimu Center, Kwame Nkrumah Street, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET and medical institution in Kenya. Bwana ntubeta na mbere kurumira Nteto chiweru Thaa Mugwanja tuicokere kundiki antubo wendi bobo ya kaunti na Embu babu itithithio nkuyo kungwira na kurubakuru prabati na bomenyera maturene bakiari ni bawite thirikari na antu bangi bondi bondi babatiro chumiri otetheria antu bano antu baingi bo pedra beti andu ne misio ba siginyo bakiria kamwanki sawa sawa tikambuka nembuke tam Mokiwa agani aririti Kwa mara nyingi tumeona ya kwamba wazee wamebaki manyumbani peke yao,
vijana ama watoto wao kwa mara nyingi huwa hawamo nyumbani, wameenda kufanya kazi mjini ama mijini, na wazazi huwa wanasahaulika. Kwa hivyo tumesema kwa msimu huu ni vizuri tuwakumbuke na tuonyeshe jamii yote kwa jumla ya kwamba wazazi ama wazee ni watu wa maana katika jamii letu. Leo hapa tumeweza kuwapa vyakula tofauti tofauti wazee 500, na huu mradi si wa hapa Embu peke yake. Huu mradi unaendelea pande tofauti tofauti nchini, county tofauti tofauti, na tunatumai ya kwamba tukisonga mbele tutaweza kupartner ama kujumuika na wafadhili wengine, ndio huu mradi huwe unaweza kuendelea kwa nchi nzima kwa jumla. Tuone ya kuwa tumehudumia wale ambao wamezeeka katika jamii zetu, kwa sababu hao ndio wametulea, ndio wameunda nchi, ndio wamefanya Kenya iwe vile ilivyo. Tusiwasahau wale ambao wamezeeka. Katika usafiri ni vyema kwa matatu, ni vyema kwa buses, hata kwa railway line tuwe na viti ambazo zimetengwa za wazee, wale ambao hawawezi sukumana na vijana pahali ya kukaa kwa gari ama pahali ya huduma ambayo inapeanwa. Hata kwa huduma centers inafaa kutengwe kitengo kando ya wazee. Wengine hawapati chakula, wengine wakipata kesho hawana matumaini ya kupata, na kwa hakika niko na shukrani mingi kwa wale walifikiria hii maneno. And one thing I can say is that it's a good idea to continue supporting the old, and more so to make sure that they are living and enjoying their life as it's supposed to be. Mwaka muthiru yo 2023 asanii ba kaunti ya Meru ni bonekanite kuthara bunene ndani ya kaunti ya Meru na ome ya Meru na rababwithite biatho na kuwatwa mbaru bunene ni akari ba kaunti ya Meru na ome ya kaunti ya Meru. Batongeretwe ni munyuri nkuma kamano ndibethirite nende bayokirie bendera ya Meru ndani ya Kenya yonde mwanka Kenya kamenya Meru iri na ini bankathe ya uru. Boniface Mongera na kumurika rono rwa asanii ba Meru mwaka yo 2023 kiri makarika ya mwaka yo. Mweri joenana mwaka jo 2023 jokarikano ja mweri joria rumbo rwa Meru rwethorokio na muchijo kambiti rwakorokira Blue Post na kwethorokia mokiro ndani ya kaunti ya Kiambu amwe na kaunti ya Nairobi. Mambura jambere ja mwini kamano ntoito mwari jira ya ithikirete klabu ne moroterwa Kiambu Road ija kuchiria magana na magiri ja Meru barabara okundo rumbo kundo mwanka wakarokere. Mkolinga biatho Nairobi for so many years. Mberegeta kiatho Kenya now 2013. Ira Meru baingi yojo kiatho ni kimwe. Ira mberegeta kona tukechethara Meru baba ingi wo rimwe. Muthingatani oronene erere ntukwenjwa mosi Ameru bachokera barombuka na wingi klabu ni arabaita kere kiatho ke mwini Karim Bruno orokongwa gaera miaka 20 ya wini. Karemio Bruno na chacha murekerende bani niko banene baije kininya batije kene baitura kenine ukenera mwago kumani na morono chama ebyado bibyo bire baba inge batiro bairiretie bikethero bikenera kuthithia kwa kagita wakagita ojore migongo wingeja kwangerekano giko njalu akamba haruinya kisi Pedro bethie bia waja Nairobi. Atweta Meru tutekwenda kujukiwa tagiko. We must find our own identity. Na no tukuga na arua no mwanka. This is just the beginning of what we want to do in future. Batwetura Meru tuinando mchaki Meru aki tukamba tukuda tuena mantu za kuthithio na monthly basis zona ndika mano atwetete mantu mzuri mono ni mantu zombo kuria musiki jotu za Meru. Nya msanii yote uretha baki koyo they support themselves by whether iba kwethira by to market more and more. So wasanii ba Meru tuika market no kina Nasizu Babange na Kim
tuimaketi tukwenda ibiatho ja bitu bia nikarinji bibingi kenda tubamenya twina potential na kuatere aini bamiro kuria kuringana nje kibongo ko bongwa ugwita ndimo kagita gakaraja amwa kwagia wendi bobo kumakiria tongeria bao ninto bimwe bedero bikoroterwa na bibatere kudo biyokirwa na inyashimiwa ba National Assembly nonto kire affirmative action fund rira tuandika sheria ya affirmative action fund tweka ira mbeche che kwa identify talent oikoromba ishimiwa baba kuthai na nya women rep ba Mount Kenya East Bonde bathiro bakiaya na kiasi fulani kiwango kira kiathia gikoria wanamuziki beto Kenya yonde ate ando wa Meru ituje kuina na kwenda kuwa Meru tutongere tege bantu aini ya bakari mburuno itotete bwega na kwenda ya kuria na baba anake bendele na baiga mfano yuyu akari mburuno na muntu eta kamanu ana betu bonde iba kwenda ndwimbo cia Meru na nukuona kinya igoro kamanu na arari na function at the red circuit irari fully sold out na arua karimi Bruno is here at Labaita, it is fully sold out. So ikuona ni ya Meru iba kwenda muno guchoka to their culture. Itha bobore unabu bwakome nabu ni atere na kuma ya record chetu iriona ni mwini kama ntu itomwari aithite bya dobiri akeja Nairobi karimburu na dithite kemwe kuma bakurugurira bya dobi mweri jo enana mwanka mothia to mwaka jo 2023 muna kukuririkana atere kwa kadhalika mbesha kakwithe bya bibi publicity nya marketing ni nto bimwe bithito bikiremera ini challenge artist remote kurekodi nyandwembo kozi bange barekodi ndwembo na bado kumera batije what to do na ndwembo ireko no kuona so itokwanda spaces jaiji na artist bakwiko bare recognized na ndwembo chai ikomba kodhikerwa na igaitanguge nke reporter Nteto TV kumaje kingine kinene kimushoni Nairobi mbita Boniface Mongera.